أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك، فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، قال تشكو برا البراهيه بيا مشغول تعالى أوى رب العالمين خاطر به هيبه صفيروز مبارك هيبه شعبانية. رب العالمين مبدأ بر خاطر به هيبه وهيبات هيتن. رب العالمين كريارت ميت باش همياش ما قبيل بكر. رب العالمين قلنا ما هميا بغفرينيتن. رب العالمين أفمرو بيت حاضر بدي باب و كسكار و هر کسی که حق السلمه بیتن. یا ربی تو همیاش اهل بحشت خسر بکن. یا ربی تچاو عمل مالا خد دنیای دفهم کرین. وصل من مجلس پیغمبری صلی الله علیه و سلم بحشت دشاد و بختوار بکن. یا ربی خوش یا خو امناه یا خو تناه یا خو دار جسر به دنیای خرکب تایبت ولاتت بسلمانا دار تایبت کردستان مدام. یا ربی تو براینیا ایمان برسق ما بکی کبرایت ایمان بی وكي خد تعالى بيجي اخوانا على سرر متقابلين مبكة براية ايمانكم بخير وبرايني رب العالمين بحشت دا كم بكت كلي خشكو برا إمالة حفتية كادي آندود دي جلك خطبة أكيد دو خطبة دينا بيت خطبة سيئة إن شاء الله أمت رمضان دا أكيد خد تعالى بنصيبه ما بكت هاي بكا جلك بيروز مباركة دو نوعیت مروفایت هین رمضان دا. یه هی خلهیبیت گیریتن دا اجر و تواب توی هی ویجه نچن، دا خیر توی هی ویجه نچن، دا بلکت او هی بیت سبب هنده او گنه توی ساله دا کرین او گنه جبهنه دارشتن و بکبن و بهنه شیشتن و پاقش و پاک و خواهیم ببیتن و یه هی جی ابچابه که گیران سحكتي هاي واهندي يكو أفملو بدي برسيبي هاي واهندي يكو أفملو بدي تيني بيتن هاي واهندي يكو أفملو بنشي جغاراف كيشيتن هاي واهندي سحكتي قالك نوعية عذاب ديدان تبر جابت خوا نا سحكتي أو رحمة خدي تعالى كرينت بها هاي بيدا بل هندي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيجت لو تعلمون ما في رمضان لتمنيتم العام كله. إنسان بس بظاني خير وعظمات أو بركات توي هاي بيدا چندن إنسان أجب شاب قيامة سحكتي دا تمناك صال بصال رمضان هندي هند خيرك مازن يدبي هاي بيدا جبل هندي قالت تشكو برا هيش تانا بولي هاي با رمضان تبيت إنسان خو آماده بكر خو حاضر بكتن بوي هاي بي جوا اگر إنسان مروف زانيتن مروفي موعدك قالك مهم وقرنجي هاي اف موعده دي تحديد مستقبل و آینده مروفی کتن که مروف دی بیتن چه تلگل سروکه که الگل مازنه که هبیتن که تربیت بچی داخوازه که جی بکی تبکت مدیرک تبکت وزیرک منصبه که تشتکی بدته دی چند خمیش خوی انت مقابله شوله که گله که فریه هی که اینکمه که گله که باش دی جی بوده چه بیتن و وضعیته دی گله خوش بیتن کوی شولی تو گله یه مجد الوی شولی کاره چند خمیجی خوی کو او شول بدست بکوید او منصب بکوید بری هنگه چند هفته دخو آماده بکی هر روز اگر انسان فعلا بزانید چه رمضان ده هیا بری هنگه زیتن دخو آماده کتن بر هنده پیغمبری علیه الصلاة والسلام همیگا و وقتی افعی بکاد بری هنگه نصیحت دانه بسلمانا دخو آماده بکن و حاضر بکن بود. تابعیه و صحابه دائما قلت صال بوما دو پارچه بود 6 هی
خاطر خوش رمضان خواست و 6 هیوا ما پیروز باهیا اکودود کرد که هیوا رمضان دیده ام نابجین 6 هیو ب6 هیو هفتی که 2 هفتیا بری هنگه ام خو آماده بکین و حاضر بکین نفسيا وروحيا بري همي تشتا خو آماده بكين كو اف هيبه هاد ام فيجا سحكيني چه نوع طاعتي وعبادتي هزرامه بلا تنديدانه بي چه خارن و چه خارن ام بخوي چه نوع تشتا ام بخو آماده بكين رمضان هاد دا تشتيت فتاره و پاشي بي اوان تشتا حاضر بكين بلا تشتي فتل الدفمه چه نوع طاعتي و چه نوع عبادتي ام تيدا بكين كو رب العالمين وهيبه امتداد فايده من خسارة نبيش بل هندي خدي تعالى بيجيكن رمضان ان هيبه روجيا نا او هيبه بس السر مسلمان هاتيه فرض كرين همي امتي بري مجي خدي تعالى روجيا السر فرض كرين وكي رب العالمين القرآن بيروز در بيجتمع يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خدي تعالى بيجيت الروجي قرتن يسر شو السر هواهات ينبيسين وصل سر امتي بري هواجهات ينبيسين وغايات جيتشيا لعلكم تتقون خدي تعالى يسر ما فرض كري دا تقوى بما بيتشبي دا بيت سبب هند برجانك بيتن بما بيت تشتكي مانعكو ام تشيقنها ومعصيتها نبي اهج بن هند خدي تعالى نفيت مع عذابتك بهاي بدت فيت والمبكت قوتك وهزك الدف ما فيدا بكت فرجانك بقوة مهابيت ما بينما وقلنا هذا شبه هندي بيجيت لعلكم تتقون دا بيت سبب هندي وتقواك وفرجانك ما بين هوا وقلنا هذا بكبيتن هندي ايمان بقوة ترلي بهيتن فرجان مروفية بقوته مروفش حدود خدي تعالى دا وسنولة رب العالمين هذا درناك بتخطوشي قلنا هذا أشبه هندي رب العالمين أفهي بيا سلمان بيسي موسى إمام أحمد حديث دا روايات كتن بجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی افهیبه اتهاد اکثر پیغمبری علیه الصلاة والسلام ادگوت صحابه ادگوت مزگینی دایه ادگوت قد جاءكم شهر رمضان افهیبه اف میوان وصا عزیز اگر انسان زانیتن چند خیرات به هیبه دا والله ایش نیدی زانی چند حواله و میوانه که عزیزه بو مرویته بجیتن قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك أفهي بقالك بيروزة افترض الله عليكم صيامه رب العالمين سر هو فرض كر ببروجي بن الفيها يبدا يفتح فيه أبواب الجنة للجهد بحشرة هم يغدبر ويغلق فيه أبواب الجحيم للجهد جهنم جهميت هنا الجبتين ودا يخستن وتغل فيه الشياطين والشيطان أبي الجن هميت هنا زنجير كرن وقيد كرن وقال هندي خدي تعالى بجوا فيه ليلة خير شبكات بها يبيدا أو شب خير من 1000 شهر إيش هزار هيفا عبادتي تبكي أو شب بخير تلش عبادته هزار هيفا من حرم خيرها فقد حرم أو خير أو شبه إيش لبيتويتشي أو إيش خيرية محروم اوش خیره و صالح محروم بی آج بن هندی گلی خشکو برای انسان دوید باش هزرا خد به هیوه دم کت و خواه آماده بکت و هیوه همی تشتیل خواه بو هیوه حاضر بکتن چونکو اف هیوه هنده انسان توبه بکت هیوه هنده انسان خو پاقش و طاهر بکت و بجیم بکت او هیوه عبادتی و طاعتی که انسان بتلتد طاعت و عبادتی بکتن ادوی هیوه دا هیوا نویجایه هیوا شب نویجایه هیوا روژایه هیوا هندی مروف جارا کادی دستی خبر فره کرد ویرا خو فقیر و جارا و انسان طنگام بینی تن دستی هاریکاریه بوی دریش بکرد هیوا تسبیح و تهلیل و ذکر رب العالمینیه اف هیوا هندی انسان و هیوش خونه کرد اوه هیوی محاوله که نویجید خوب جماعت بکرد اوه هیوی محاوله که تراویح خوب درستایی بکرد
دبزانی طعم و لذت و خوشیه به